Izinqola zamaskandi page elapha ku-Facebook ekade ligxeka emalangeni adlule sigcela umhla ka-1 ukuthi washe wacima saliyiqinti ihlale likhuluma ngoMthandeni. The same page elihlale likhuluma ngoKhuzani. Every post 10 ama-post usuku nosuku, uKhuzani this, uKhuzani that. Kodwa bona bakwazi ukuthi behambe bogxeka omunye umuntu ukuthi uma enze into bethi yena uyenzelani. Bona bayakwenza lokho, ba-obsess ngoKhuzani le page, baphakamisa-ke eyakuphi-ke eyasemdletsheni. Right, asikho-ke lapho. Ithi ngifisa engabe le nkulumo uKhuzani aphinde ayi-understand ngomculo ukuthi usound kamaskandi uyashintsha nawo. Umaskandi wakudala lo awuculayo awusadlisi, ingakho isesala ezintweni eziningi. uKhuzani igama lakho ulilole kakhulu ngalendlela yokuthi waziwa njengomuntu omkhulu umaskandi. Kuba nzima ukubona inkosi ihluleka ezintweni eyaziwa yenza kahle kuzona. I'm sad. Ubani-ke uKhuzani wakhipha-ke i-post laphana-ke ekhuluma ngesiZulu ukuthi uma kuchaza ngesiZulu siyashintsha. IsiZulu sango-1910, 1930, 1960 njengoba naye ewumnumzane-ke, ngoba-ke kuya ngey'ndawo nangey'godi wasekhomperisha-ke ini kuMthandeni noKhuzani. Ama-monthly listeners-ke uMthandeni wantu usecula ezasewolisi asawucula umaskandi. Yena umculo ophuza ushukela nani nani bayawuhlonipha, kodwa sekune-genre ethi ezasewolisi. Washo njalo uMthandeni, wathi akasinambangi, wathi ngasamqhathanisi. Washo njalo uMthandeni. Iyangimangaza-ke le comparison ukuthi eyani. Right, nakho abantu okumele bekwazi esizobatshela khona la umsebenzi kaKhuzani lo olapho ku-Spotify ingoma enamamiliyoni ezu-18 amamiliyoni, including ingoma enjengojele, umjolo imbongolo, omanikinikana, ingoma ezithanda kuphuma kamuva nazo zikhona laphayana. Zu-3 sezizonke kule album. Isikhathi singakanani-ke uzophinde kwandiswe kamamiliyoni-ke abe u-20 njengoba sesewu-18 amamiliyoni laphana ku-Spotify. Anda-ke uKhuzani Mpungose lo abathena-ke kumele ashintshe, uyahluleka. Right, 18 wey'ngoma-ke ezinamamiliyoni lapha kuphi ku-Spotify. YouTube amamiliyoni nqwaba uKhuzani nawo futhi, include ingoma ezakudala njengojele wehle njalo ufike ukuthi angidlali ney'ngane. Ama-latest ethi ijola nayo 3.4 miliyoni. Zonke lezi ngoma lezi, imali yendoda, isiqomqomu, obhudo wabantu, usizo wabantu, inhlahla iza ney'bhadi, zonke lezo ngoma lezo zinamamiliyoni, ziwu-39 ingoma enamamiliyoni laphana-ke kaKhuzani. Yilokho abantu kumele bekwazi, abantu futhi kumele beku-understand. Mawuthi ku-Spotify laphayana-ke i-profile kaKhuzani ime kanje, ama-streams asewonke akaKhuzani athi 95 miliyoni point 4. Uyayizwa loo nto leyo. Weekly unokuthi athole ama-streams ahamba la ku-653,000 ama-streams per week. Followers nawo yana-ke akhona 418,000, listeners 369,000. Lena-ke i-profile yabo ma-4 days ago. But ukukunika nje i-idea ukuthi lo mculo lo kaKhuzani abahlali bawugxeka usuku nosuku, abathi uyabheda, uyamsebenzela uKhuzani ngokwendlela leyo umculo kumele umsebenzele ngayo, ngoba bethi awusadlisi nje, usadlisa kakhulu. Bona bafuna utrende, uyabona, angeke utrende because awunayo into e-cage elokhu nifuna iphinda nalesando leniyithandayo. Uyile nto eyodwa umculo kaKhuzani, isiqi nayo yonke into uhamba ngendlela uhamba ngayo. Ngifuna kushintsha lokho, asazi uye lapha ku-YouTube. Uma ya ku-YouTube wonke ama-views uKhuzani asewathola ngomsebenzi wakhe, ahamba la mobuka lapha ekugcineni 173 million. Uyabona, umuntu ohlulekayo loyo. Uma ungabuka abanye abaculi abashaya lo umculo ezingeni eliphezulu abakafiki lapho, banesikhashana esincane, kodwa abanye bayasondela fast, bazohlula futhi lapho ngesivinini. But lo muntu lo enimgxekayo wenza kahle kakhulu. Lokho engikuvezayo engikukhulumayo ngifuna ukukhombisa nina abalandeli bakaKhuzani bakamnumzane bedlamleze Mr Mpungose ukuthi yena there's nothing wrong ngento eyenziwa uKhuzani. Uma yena uKhuzani efila ngathi lo mculo lo iwona akwazi ukuperforma kangcono, awu-understand kangcono, engakafili ukuthi yena kuya-adjust, akakafili. Is the way yena akwazi ngakhona ukucula, ngazoqhubeka awusebenzisa. Ngoba nanimkhethile uKhuzani, nani ngamkhethiswanga abantu ukuthi bazonitshela ukuthi nimthanda kanjani uKhuzani. Namkhethe ngoba nanazi ingoma yakhe le asaqhubekayo ayishaye namanje. Abanye kwadinga ukuthi beze beshintshe umculo wabo ukuze be-recognize, bayahluleka ngalo mculo awefike ngawo uKhuzani usaphumelela ngawo. Yilokho-ke engifuna nje ukukuveza. Laba bahlale bekhuluma
bekhuluma udoti, bekhuluma nonsense ngoKhuzani, siyazi ukuthi they try by all means ukuvela bebahle. Lapha futhi ku-Facebook lamalanga sivelele i-content phela ukuze ibhadale nani nje ama-Blue Nation akunicasula ukuthi bafuna ukuthi niyo-contribute, niyo-engage. Selokhu niphendula laphayana ngalama-comment bathola imali, ngoku-engage bathola imali. So nina aniboni ukuthi niyayuzwa ma-Blue Nation indirect ukuze-ke nifulfile-ke ama-dreams abo ukuze bebe right, bexhaphaza iqhawe lakho uphinde futhi uyo-contribute ukuthi umuntu athole imali. Rather le nto le ignore uma ukuthi ungenza i-content nawe ngayo ithathe wenza i-content njengoba ngenza nje khuluma lezinto engikhuluma ngazo akukho kunye, kodwa sesikhathele ukuthi kancane Khuzani this, kancane Khuzani this. Why ni desperate ukuthi Khuzani ashintshe? Why nifuna ashintshe? Nifuna ukubonana, nifuna enzeni? Because when the time is right uKhuzani uyokwenza lokho abone ukuthi ku-right. Uma sebona ukuthi umculo usuhamba indlela uyokwenza lokho. There's nothing wrong kulokho akwenzayo. Uye umnazi we-talent, uyena owazi ukuthi kuphi umsebenzelayo. Why ukuthi abantu lokhu befuna ukumshintsha? Because if awusawuthanda umculo kaKhuzani, baningi abeculi abakhona lapha emhlabeni kumaskandi. Ungakhetha noma yimuphi. Kunabaculi abanjengofeza, onkashemba, osikhanga, baningi abaculi ophanga ndawo abasha ade bengadumile sebevelayo manje. Naba noSheng umculo obukhona, ukhona noMenzi, no Limit bakhona, ukhona noSminoff. Ngingachoose any artist ofuna ukuhamba naye. Why lokhu uyifostela? Khuzani this. No, wena khetha kokusebenzelayo. Nabo abalandeli baKhuzani abahlale bebasonta izintama abantu betshelwa abantu bangali ngaphesheya ukuthi hey lento iyabheda nani ngoba ubabudumudumu ohleli benixhaphaza benenza ngathi amakhanda anisile. If nani anizazi ukuthi nifunani, anazi ukuthi yini into eniyimisele ngayo empilweni, vele bazonixhaphaza, vele bazonishintshisa ukucabanga, vele nizogijima nabo ngoba nani anizazi ukuthi nifunani. Nalandele sobani lo Khuzani lokho sinayichuzela nini. Uma futhi nisizofuna ukukhojwa abantu bangale asazi ukuthi yini. Khuzani ubuya kuma-Hindra Fusion bile i-event le iPitori ibimnandi kakhulu. Akukho Khuzani angakutholi, unama-God black unawo yonke into. Nina nifuna ukuthi ingoma, uma ingoma yenza i-gold ku-Spotify na ku-YouTube, yenza i-gold status ngo-2.4 million ama-views, yasishaya ke-platinum ngo-4.8 million i-platinum, yathi double platinum 9.6 million. Nifuna ingoma izoshaya 100 million. Ikuphi lokho nisifuna sakugijimisa? Ikuphi lokho nisafuna uku-achieve, nisafuna ukuprove, nifuna ukuprove labani ukuthi ingoma ishaya i-record ihamba phambili laphana? Kutholakalani ngalokho? Thola ukuthini? Because ingoma yenza lokho okusemandleni, achieve lokho aku-achievayo, uqhubeke nempilo, kuphuma i-album, nenza futhi the same thing, ne-stream niyaphusha, nenza konke ukuthi umusic waleyo qhawe lifike lapho. Yini lento engaka? Ikuphi uKhuzani angakwenzi? Uyakwenza konke. Ama-platinum unawo, ama-gold unawo, double platinum unawo Khuzani, ama-album amaningi unawo. Yini angekho kuyona? Ukhona weKhuzani. So izinto ezinjengalezi ziyadina, ziyakhathaza ngoba kunama-Blue Nation azoyibhiliva lento ayithathe ngenhliziyo ukuthi hey vele ngoba hlele nilindele ukutshelwa abantu bakweminye imizi ukuthi iqhawe leni lithandene kanjani, ngokuthi yena umuntu kwamthatha ukuthi aze afike ku-2023 ukuthi yena ayibambe yena indaba ye-streaming. Wayekuphi all along 2011 kuze kufika ngo-2023 umuntu wayekuphi for over 12 years? Wayenzani? So zibuzeni nani ukuthi why izinto zenza ngendlela ezenzakala ngakhona, bese niyatime emva kwalokho. Sizoyibamba lapho-ke ividiyo-ke into ewunonsense nje ewumsangano. Iboneni nani ukuthi kuphushwe i-content ngegama laKhuzani, sizokubhadala phela ku-Facebook, basebenzisa nina futhi ukuthi nini baphushele i-content yabo ngoba bayazi ukuthi nizocasuka niresponde nifuna ukuvela eqhabeleni. Nisale kahle.